Pasukan pengintai Brigade Ale menghancurkan pengangkut personel lapis Banya Mexpro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 6 Agustus 2024. Di wilayah yang tidak disebutkan dalam narasi unggahan ini, militer Rusia melakukan pengejaran terhadap kendaraan militer musuhnya. Di bawah tembakan keras dari personel militer Rusia, prajurit Ukraina yang mengoperasikan kendaraan militer Mexpro itu berusaha melaju kencang agar terhindar dari serangan Rusia. Namun pada akhirnya, mereka tidak dapat menghindari serangan Rusia. Para kru Mexpro kemudian berlari dan menghilang masuk ke dalam hutan. Setelah itu Rusia langsung memberikan serangan mematikan terhadap Mexpro Ukraina. Начали хуярить. С опорника понесли хотню работу. Пулеметом хуярят, понятно. Остановись. Остановился. Прямо напротив опорника встал. Марио, говори, под контроль берет. Расплотник есть, пускай гуляет. Она газует, стоять не может, походу, ребят. Хочу, выходит справа, дверь открылась. Справа выходит, вышел. В лесополку убежал, в полку убежал справа от него, которую. Второй выбегает, да, второй выбежал. Третий тоже куда-то съебался. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.